U Skupštinskoj sali nastavak treće sednice jesenjeg zasedanja rasprava o predloženim zakonima o potvrđivanju više međunarodnih sporazuma. Van skupštinske govornice, poslanici vladajućih i opozicionih stranaka jednoglasno su osudili ispisivanje pretećih poruka na manastiru Visoki Dečani, kojima se veliča Islamska država. Šef odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun upozorava da se 20 godina unazad na ovim prostorima stvara baza islamskog džihada koji ima puni potencijal regrutovanja džihadista. Ta baza je posebno jaka na Kosovu i Metohiji, gde se u više stotina džamija propoveda radikalni islam, džihadistička ideologija koja u prvi plan stavlja da su hrišćani prirodni neprijatelji muslimana. Sa tom radikalnom ideologijom odrastaju mnoga deca na Kosovu i Metohiji i postaju plen džihadista. Ovo što se sada desilo sa ispisivanjem poruka u Dečanima nije nimalo bezazleno. Ono pokazuje prisustvo mreže radikalnog islama koja je inače izuzetno jaka na području Dečana i Peći. Ispisivanje grafita zabrinjavajući za Socijalističku partiju Srbije i Jedinstvenu Srbiju, koje su također osudile taj vandalski čin. Očekujemo od međunarodne zajednice da zaštiti srpske svetinje od eventualnih potencijalnih napada koji bi mogli da se dese u narednom vremenskom periodu i očekujemo da oni koji su odgovorni za ovo što se desilo što pre budu privedeni pravdi. Svi smo zabrinuti, međunarodna zajednica sve ove pretnje mora ozbiljno da shvati, jednostavno mi dole nemamo ni vojsku ni policiju, KFOR mora da pojača vojno prisustvo, a sa druge strane počinioci moraju da se identifikuju i da se privedu pravdi. I predstavnici opozicije se slažu sa vladajućim strankama da je ispisivanje pretećih grafita na srpskoj svetinji na Kosmetu za svaku osudu. Najoštrije osuđujemo još jedan izliv mržnje i napad na manastir Dečani na Kosovu i Metohiji koji je potvrdio da u suštini terorizam i ekstremizam nisu nikada otišli sa Kosova i Metohije. To pokazuje da stanje na Kosovu i Metohiji još uvek nije stabilno i da se ovakvi incidenti koji uznemiravaju Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji i sprečavaju one koji razmišljaju o povratku, još uvek da su ti problemi prisutni. To je nešto što je za najtežu osudu i to je jedan u nizu velikih propusta i promašaja kosovskih vlasti i to mora da bude rešeno što pre. Podsjećamo, na kapi manastira Visoki Dečani pojavili su se novi preteći grafiti Islamske države Iraka i Sirije i Albanske nacionalne armije. Isti grafiti su ispisivani pre 2 dana uz pretnje i oslobodilačke vojske Kosova.